The view and expressed on this show by the host do not necessarily state or reflect those of our channel. Lochando kumrova TV podcast lochisa JF Masombo kamhlathefene namhlanje episode yethu ihloko esisiphethe namhlanje ukuthi abantu nizizwa njani ngezinophobia abantu bangaphandle abanganama license la eMzansi namhlanje ngikhamba nesithekeli sethu uSikhosana safuna ukuzwa ngayo ukuthi uzizwa njani ngalabantu bangaphandle namhlanje. Mina ngiuSikhosana uMagalela ngibonke abantu bangaphandle abakuthi bakhamba banganayincwadi. Lezi zinto ezimbi ezisnacks basebela abantwana basebela inkoloyi badabula amakhebuli badubula ebusuku ngiba abadubulako umhlaba ekhethu uyafa uyabhubha ngalabantu bangaphandle sesiteniwe ngiyo namaphoyisa amanye asebenzisana nawo bangathi ugovernment angathatha amaphoyisa ake wahlanganisa asebenze nawo amakhuwa amaphoyisa la wakhamba wodwa lanzima na asebenzisana nezilelesi manje kanti kwenzekani ukuthi amaphoyisa asebenze wodwa lanzima ayapha amaphoyisa amhlophe wabantu abamhlophe ngoba labantu abamhlophe lamaphoyisa abantu abamzima ngiwaberekisana namaphoyisa nelelesi siyabawa umthetho kuqinisa isandla. Sithokoze Nova TV podcast sadlulela kabanye sokuzwa izizwe yabanye abantu sibeze ukuthi bathini. Thank you. Yeah, sesibuyile kumrova TV podcast iset yethu number 2 sizozwa ngale ndoda ukuthi yona sibambile estradeni ukuthi yona izizwa njani ngezinophobia. Kutwami ngezinophobia hayi nami ngiyakhala mfethu ngoba ngiyabona nami labantu bokuhamba mfethu bayazenzela imathanga ngiyangithola kangangokuthi maye kwamanje uyabona Brian ngicela ukuthi omunye ngiaccuse naye ngento engithenge kuye cede lapho yena at the end of the day uphula izinto engizithenge kuye nekufanele ukuthi ngenzeni as replace yabo ngani bani hostility elengakhulu yabo mayisome mina ngiyamtshela ukuthi wena ndoda njalo mina mangifika la ngisofatiswa ngizipha ngani yabo ngithenjiswe ukuthi you can be my friend we want to cut off your toes and what in your finger what ngizazini angidlali ihostile and mina ngavula noma icase noma ngenzini because manje abuse abusive uyabona awuthami kangangokuthi yasho ukuthi there and there endaweni esithe bayingozi yabo Mayizizo yakho uthi bahlale or bakhambe. Brother man kahle ukuthi kufanele bavaye otherwise ke uyabo Bazikhambele awuthami ngoba manje akusizi yabo. Siyathokoza izizwe yakho ke sizame sithola abanye kodwa isizwe ukuthi bathini sesekhona kumrova TV podcast. Thank you. Nazo-ke bafethu ngisesekhona kumrova TV podcast ku street ngisestradeni madoda safuna abantu ngibuze ukuthi ngizwe ukuthi bathini ngale xenophobia abantu bangaphandle abanganamaphepha nangokhona umuntu engikhamba naye la ufuna ke ngisizwe ngayo ukuthi uthini. Mina ngithi anginakinga nabo laba bokuhamba noma bangathi bangahlala bangasakhambi ngoba phela le mpilo sebayiphilile nathi seside lesikhathi simasibakhambisa sekubayiphi and then mase basibakhambisa nathi mhlambe sesirelaye kibo kakhulu kokunye bebakwenza bebasiza okunye mhlambe bebamosha anginalo iqiniso kodwa mina ngithi bangakhambi bakhambe or bangakhambi na awa mina ngithi bangabakhambisa mangabe bathi fanele bakhambe. Okay Sabuke noma nganamaphepha umuntu asachakale nje awu phela noma ngabangana amaphepha fanele azame ukuthola amaphepha lawo phela ukwazi ukuthi achakale abe semthethweni angamana achakale. Ebase athokoza imizwa yakho ke sokuzama sifuna abanye phambili TV Mrova podcast. Ya sesibuyile kodwa estradeni khona simphethe ubhutethu uzasitshela ukuthi uzizwa njani ngezinophobia abantu bangaphandle abanganamaphepha la ekhaya.
Anginankinga nabantu bangaphandle babanamaphepha ku-right mara ngendlela benza ngayo basithengisela ama-drugs basimoshela abantwana nani njani. Fuck. Manje uthini bakhambe or bahlale? Hey bakhambe la bantu. Okay, now unamaphepha ke uhlala la. Mawunamaphepha wenza izinto ezi-right ku-right mangabuya izamela uthengisa amatamati akho lapho ungasithengisela ama-drugs usimoshela abantwana. Siyathokoza izizwe yakho mfowethu. Thank you. Okay, bafethu fourth round sesibuyile la ku Mrova TV podcast. Napa bafethu sibatholile siyokuzwa ngabo ukuthi bathini ngezinophobia and bathini ngabantu bangaphandle abanganamaphepha la. Njani bafethu? Kuhle bhuti mani nanti siyabulela ngalo njala. Siyabulela mfowethu. Ufuna ukwazi ukuthi uzizwa njani ngezinophobia abantu bangaphandle abanganamaphepha la. Iphobia bhuti iyasibulala kakhulu ngabantu abanganamaphepha la. Kodwa nami ngendlela ebengike ndabona ngayo ngesikhathi ebengike khona eZimbabwe ngabona ukuthi bafanele ukuthi babaleke eZimbabwe ngoba izwe labali alibasupport ngendlela engako kubi kakhulu eZimbabwe kakhulu ngendlela engayo eZimbabwe komuntu upeya omdala komuntu akancedisi ngani eZimbabwe ebantwini umuntu ade ayofa ezisebenzela uyabona iyo lento ndiyenda bavela inhlungu apha eSouth Africa ukuthi iSouth Africa list bamba babalekela South Africa at least South Africa yabasupport yonke into yabo. And wena sona experience ubuya khona ubonile ukuthi kwenziwani. Ngibonile eZimbabwe ukuthi ibanga babaleke yini banga babalekise eZimbabwe. Kodwa siyathokoza izizwe yakho. Siyabulela mfowethu. Sizona bafoko ukuthi uthini ngezinophobia ngabantu bangaphandle abanganamaphepha la. Yazi ngiyangithini yabona labantu laba ne it's not like ukuthi benza la because bafuna umosha i-country and stuff but bona bazile ngapho because ezinto labo vele bakuphela ayikho ngenye enhle yenzakalayo yabona i-government yabo iyawucindezela kancane Sengisho ukuthi noma banganamaphepha ba right nabala. into engisho ukuthi yabona ozayo ngapho akeze anamaphepha even if bona labanganamaphepha babalekile ababuyele emakhaya bayokwenza amaphepha babuye ngapha eSouth Africa bahlale ngendlela efanele yabo bese baqhuba whatever lefanele ukuthi bayiqhube yabo because into engi-experience i-one abantu abaseZimbabwe banawo ama-skills banayo yonke into yabo and bayakhona ukuthi futhi basize iSouth Africa ekutheni ukuthi i-economy yakhona ikhuphuke yabo ikhuphuke and benze whatever that needs to be done. Anguzwa mfowethu. So my into engisho ukuthi babangahambi abantu yabo but abahambi labanganawo amaphepha babuyele emakhaya bakwenza amaphepha ukuthi kumele basebenze ngapha eSouth Africa bese yonke into iba Kodwa siyathokoza mama for izizwe yakho. hayi thokoza mina. Ya bafethu sayivale i-episode yethu yanamhlanje. Mina ngingumhlathe fan uMathunda ithini umthondo une force phambili ngithi adios.